ovom ide još jedan fini sloj. Polja je urađena 2 sloja ljepila, sad ide fasada, u naredni dan 2, još će se to uravnati, onda ide fasada. Ovi kad završe zidove, onda ide dole glazura. Ovdje ćemo proći ispod. Tako izgleda trenutno sprijeda. Ovdje je sistem za vodu. Znači tu je tank, a pumpa raketa se nalazi u bunaru koja baca ovdje vodu, onda tank reguliše pritisak u kuću oluci. Ovo je na stubovima, onda popunjeno i zatvoreno silikatnom ciglom. Tu će se raditi još ovo ravnat za bazena. Ovdje će se ovo sve maknuti, uravnat, postaviti ploče za hodanje. Znači, evo vidjeli ste, gospodin je nanio to sa pumpom. Sad on to dovodi prvi sloj da bude ravan. A onda, jel da, na kraju kad se sasuši ide još jedan sloj fini obrade zidova. Znači, ako treba mašinske radove zidova, Enis gradnja Kalesija. Ljudi dovuku pumpu i imaju i kompresor i sve što treba. Dogovorite se za cijenu i ljudi rade posao. Ja sam zadovoljan s poslom. Imaš ti, majstore, šta da kažeš za publiku? Ne. Nemaš ništa. Bićeš na kanalu. Evo vidite, čovjek mišiće, ne treba mu teretana. Evo drugi je zatvorio pumpu. Nema više, znači i ti bildaš isto ovako koji imam. Jo, vidiš se mišića. Znači, Enis gradnja, napisat ćemo broj telefona na videu i ljudi rade sve. Znači, ko nema djece, mogu i djecu napraviti. Ako može. Ako bude viče žensko, vraćaju pare. Ovako je to kad prođe prva ruka, znači bude ovako, onda se po tome još radi. A rekao si plafoni idu ručno svi, jel da? Ljepilo mrežica, oni se dovode, znači, i poslije se oko utičnica obrađuje, sređuje, oko prekidača. I naravno se poslije poslije da pomete
Mora se očistiti, ja. Ovo što je polijepilo dole sve, da. Sve se to dovede u čisto. U čisto, bravo. Znači, momci, otprilike 4-5 dana će njihov posao trajat, to ide brzo s ovim mašinskim alterom. I onda dolazi druga ekipa da radi ovo dole, izolacije. I kad oni završe svi to, onda dolazi električar da postavlja prekidače i svoje reflektore i ostalo što treba. I kad to završi električar, da. kad se svi ovi radovi završe, onda se natakne jagnje na šipku. Eno, šipke je dole. Tako je. I onda se to naloži vatra, Jest. pa se to posle fino okrene. Ja čak i izrezao bačvu na dva dijela. Pripremio. Samo kad sve završite, kad bude gotovo, kažem, hajmo Janje i... A mi ćemo tad nas dvojica biti u Salzburgu. Ne, u julu sam ja opet tu i onda ćemo zvati i glavnog majstora i vas i svi da sjedimo, da okrenemo Janje i... Eto. To se zove, Janje je završni radovi u građevinarstvu. Da, to je obavezno. Dobro, vidi, mora se i okurbanit kad tek počinješ. To sam već završio. Da. Ovdje imamo skriveni odžak, znači to je, ne vidi se ni unutra ni vani. To se poslije zatvori, imaju oni poklopci, ubaci se. Stavi se poslije tu mali kamin samo za kobasice. Samo za kobasice, mali kamin. Žena da ti pivu donosi. Tako. Ti da čepaš, ti želiš okrećeš. Evo vidite ljudi, kad dobijete savjet od nekog sa iskustvom, kako to bude? Znaš da sam ja piletinu ražnjiće u kaminu dnevno. Dobro. Alfa kamin. Ja? Ja krenuo jednom, nabio sebi piva to, kao djeca hoće, vidim sutradan i oni. A samo bez pive. Eto ljudi, nema boljih priča nego što ćete čuti od građevinara, rudara, ribolovaca. Znači, tu što možete čuti lovačku priču, ja sam ljudi neki dan pričao o orla sa 7 metara krilima. To kad je sletilo, znači, kod je mlazni avion sletio. Pa ja, kod je vizer. Vizer došao. Ljudi, veliki pozdrav od Adoxa, evo kako radovi napreduju dalje, a mi se vidimo u novom videu večeras ili sutra. Svako dobro.